Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke phela khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje ukuthi ngaphuthi lezi ndaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje ngeke ukholwe-ke laphana-ke usho-ke insizwa-ke laphana-ke ku-TikTok ejwayele-ke ukugadla kabi-ke kwi-M_K laphana-ke uSiyami Yazaki laphana-ke uqhubekile-ke wagadla-ke impela wagadla-ke impela, kodwa-ke angifuni ukuthi mina-ke waziwa ngami phela into engenza nje udlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke lokhu-ke abekusho-ke abekubhekise kubalandeli-ke be-M_K-ke bese ugcinize nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke ubhale ukuthi ucabangani-ke mase uzwile-ke ividiyo futhi ama-comment futhi umbono wakho-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. KwaZamkhonto ubufakazi mngangendlovu uRule 7 ukhona, siye enkantolo uzobuya uzoba upresident of this country again, uye eParliament nithanda ningathandi, uZondo ngeke ayiqede ithemu yakhe. Sizothatha umhlaba wethu kubelungu, yonke intsha izohamba iyo-train ithono ukuba amasosha, nonke nizosebenza, nizoba namasimi, nizophatha amaplazi, nonke nizoba ney'mali, soba nobudlelwano obuhle neRussia. Utata uyini bathini utata ukhompetha noDonald Trump, lento abayenze kuDonald Trump, lento ababefuna ukuyenza kutata, ingakho singasaya wayekade engasayihamba indaba zama campaign. Right, asikho lapho. I wonder ukuthi yini ni consent kangaka nge-identity yami. Zonke lezi ezingithukayo, they are failing to engage politically. I've never attacked any one of you personally, but excuse me, in a concern kakhulu ukuthi ngubani. Many of you, majority of you, they claim ukuthi bayangazi, angazi nokuthi abantu uyazi umuzi umuntu ekhuluma ukuthi uqamba amanga usengeyimithiyo emini kwaba vele laphana enye potion yena inamanga, uze umuntu omdala ekhuluma yazi uphelo nawo kumhlonipha ubone lazoqamba amanga nanti ikhehla phakathi kwabantu niphila impiloni kahle kahle veleke. Yini ni consent kangaka identity yami noma abanye benu bayabulala? Phela ipolitiki iyabulalisa, siyakwazi lokho, even kwana uTikTok lo uyabulalisa. Hayi man. Uphakela umthakathi wanitshela ukuthi laphana nanoma ubani umuntu ongamcela kwi-broadcast azo engage naye u-available, nahluleka. You take things personal. Ile ndaba lena abanye benu bese bekhawuntile ukuthi bazodla basadlanga. Abantu ba-investile kwaphela kanjalo kwakenzakala ngentando yabo 2/3 majority. Hayi nina man, musani ukuyenza lento le. And ngihlezi ngibona ukuthi nithanda ukungiphushe lapho. No, I'm not like that. Ngale nkathi ngikhuluma la noma ngiba personal on media, ingale nkathi kuba khona into elahlekayo esithunzini sami. I know ukuthi defense mechanism yomuntu ongazi lutho inhlamba, ngiyayazi leyo nto leyo, ingakho kunihlezi nithukana nabantu nje, it's your defense mechanism, ngoba ayikho into enisuke ningayisho. Ukumenshina nje ukuthi wena Myeza uthi unamanga lana lutho defense mechanism, you know you personally, akazi uyisigebengu, this and this, yonke leyo nto leyo. Hayi bafethu nina, hayi yanizwela, yazi suthi nisazofa izinhlungu namanga njalo lindelwa ngalephi icala manje. Hey, aniluzi nobufakazi omngangendlovu.